Super! Evo, otkrio sam ovu aplikaciju prije par minuta. Sad me zanima malo kako će to izgledati kada snimam ovako. Evo, ovo sam sad ušao u fotografije, malo tu. I onda da vidim, na primjer, Guitar Tuner. U redu. Ne. Aha, neće, nešto kolidira, valjda, aplikacija. Failed properly. Neće, dobro, idemo dalje da vidimo. Onda da li mogu fotografiju da snimim, vjerojatno mogu. Kalendar Real Calt 23 puta jednako. Ode to je brojeva, koliko je to, čoveče. Onda da vidim šta još ima. Da vidim, na primjer, s kim sam poruke slao, da vidim koliko mi je preostalo u tarifi. Ako sad upalim, da li će ovo sve odraditi, da li radi zvuk. Šta imam još u postavkama, da vidimo, znači od telefonu. Stavio sam juče Android, vidite tu, verzija 6.01. Znači to je, jel to Jelly Bean ili kak se zove, ne znam ni ja. Malo pričam bez veze, ne znam ni ja zašto. Stanje baterije, punjenje, pražnjenje. Razina, optimizacija, ovo me nerviralo jer ako uključim kaže da onda smanjuje vijek trajanja baterije. Evo radi ovo. Preostalo trajanje u zicer tarifi. Toliko. I ako pogasim sve, on dalje snima vjerojatno. Dobro, to mi se sviđa. Ajmo na Google da probam ovo. Ok, Google. A znači kolidira nešto. Vjerojatno sad ne valja. Evo, zbagirao se. Neće mi upalit sad. Neće upalit. Pali ko gol, dvojka na beljašnici. Šta još imam zanimljivo da bi pogledao možda? Aha, sve ove aplikacije koje imaju neka snimanja i to neće upaliti jer u biti sad snima ova aplikacija koja radi, znači ona snima. Nemam baš osjećaj i da je štedljiva puno jer ima Full HD snimanje, to puno megabaja. Recimo kad bi nazvao nekog, da li mogu nekog nazvat? Evo, sam ću sebe. Super!